Atenuna puga naya etinu ikisilaka iponesho ethics and integrity ngesi atukoki apolo Esomero ika esisiana kinak luote so kere Esomero lo soroti SS oibuga soroti kanu aisikapekini achoana aitolomon esisiakalo belaralu epote aitopolo akwapuoko molo jiboro no ipu disomasi Esomero wanyini jobe Idwe dakete isimun Esomero aneni waji boro ni reto Esomero reto wane lo seta lo se kwangin kede iche burda ni mnasidu asom kata kwa nejeno ni be jato kishone ya Esomero ko Idwe mnasi nusapa gena boniki ne boniki nupese da boniki so se pontos kesine ano Aicor no mwalimu nari jono kerebe mwalimu enga tosi epole pol anako yi Aicor Idwe no jaso Esomero so anakita kisa chwa ngini oloto Esomero ikese agena kuna yi agene Aicor Idwe anenda mamia uta mwalimu kero training lo no mamete epote kesa Aisha onune ku anu ajasi training lo abue kinitona apolo kinitone Esomero lo soroteses patrika ogoni ngesi abala ebe adolwa Epenario na kotoma apak kedabo boy rekini eja utinelo ka Idwe atomonak kamnara keda iponesho no eja atarkesi itolosete ashoman atupito na apolo kinitone Esomero lo kamoda parents SS Calvina molo ngesi yalama ebe amisi kisi kwa na kesi ponelo ayait esisya kaka auriakada Epolo borolu senataiso sodit jeni sobe ajawra auria tomo sobe polo narai Esomero borole their role is very important and the involvement of government apugan alo maraguna na wanyimbe Ngaren ni mwalimu kedauria anu bridging a gap ni jai kidi Idwe kidi mwalimu Kanuka TV East Solomon Ramu Koibuga Soroti.